America rama thil thleng ngai lo January ni ruka capitola buaina chuak kha cartoon zol nei anti mai thin The Simpsons chuan kumsang kha zakwa somkwa paruka dikdeu main an lo hrilhlawk le to kan tarlan to angin he poi khoina wang hian mi panga in nunna anchana poi khoitu te po man an nei nual to The Simpsons hian kumsang kha zakwa somkwa paruka anti chua The Day Violent Died episode US Capitola chuan tharum thona silai chele katranga puak thei thil kamte athleng angin anlantira kumsang ni somni pakhata chu dikdeu main aron thleng lea puak thei thil an kamte po mu chua ani nge ani kha he episode hian andan pui amendment te chu an tongtira amendment harber chu dan puya lak lu ni hnuwa capitola hian kalin amendment dangte chuan silai le puak thei thil ti bor velin an lo muaka anin cheida na tangin America chimlam ho niom tak kan ne heba ka hian capitol building a tharum thona chuak hi kumsang khazakwa somkwa pakwa a an episode pakhat beyond blunder doma anlantira Homer le Mel Gibson te chu Washington DC a hian kalin lem chana capitol chu puak thei thil mangin anlo beider to boka hei chau hi ni lova kumsang ni le somni pakhata thil thleng tur chu kumsang ni somni November thla khan anlo hrilhlawk to boka January ni somni US President anlak lu huna chuan buaina achuakin khovel chu indona muala chuak turang devin anlantira January ni somni a hian buaina chuak thei ani awangin America chu anin veng uluk to hle US President Donald Trump chuan ven himna lama thok tu te chet ol samjok na tan emergency apuang to a capitola buaina chok chuak tu te kha US President in khoma antel lo na turin rin hlelte chu zin phal sak lo turin ruahmana te po siamania nizan lama Trump chuan social media account nei to hek lo le US President account kaltlangin tharum thozonga chelo turin mipuite angen na chu aron ti chuak le bok FBI lam chuan January ni somnia hian Washington ale state rang khopuya te tharum thowa che tumna a om ninan soya The Simpsons so hrilhlawk na hi athleng dik le mai thei heba ka hian The Simpsons chuan kumin chhungin in dona te tram le hrilen chhun zom turang te in kumsang ni somni pakhat chu an hrilhlawka kumin hi kum thatak ni turang chuan an lantir chia lem lo bane US President Donald Trump chu Trump khata atum ni na tan House of Representatives chuan an paihthlak ta a hunero chu a hmang tluanin arinom thung Hausian Amain Vice President Mike Pence chu amendment somni pangana manga US President hi ahna tanga ban turin aloti toa Vice President hian adu lo hnuwa capitola tharum thona chuwa ka wangkhan US President impeachment bill chu an ngai tualeta soi ho na an nei trumin Democrats lam chuan US President hi tuna kan buaina lian ber ania he na hi tunba ka nakin hnu zela achel ani chuan achi to lowang ti chu tranfunga an hmanga President ani chunga ahmalak na te chu ramtana hlau oma an chua sakin Trump ale ahu hang zong nuai bovek andu ninalang Republican lamin debate a hian Trump athlawang an hau tamwak lova mase tuna President paihthlak na chu ani na nga kalpui ani lo wangin an soisela member thren khat chuan tharum thona chuakhi party pahni te thiam lo ania indem tur chuang kanom love tuna Democrats malak na hi chu politics a phubalak na ni anti House hian vote lain vote zahni somthum pahni chu
President paihthlak du lama hian atla za somkwa pasarin an hnol thung adulam hi Democrats member zongjong tele Republican member somte ania Republican member somte ania Senate lama he bill hi ngai tua anile dona ahmana bera January ni som pakwa athleng mantrokin arinom heiwang hian Trump pachuan an paithlak na bill hi Senate in an pompui lowemo a Trump chu ahmang zodon tho ninalanga mase hausin president atanga trum ni an banom chun ni nai ro chu anei don ta tho thungane an puna chuan Trump hian ama trantu te fui porin Capitola tharum thona achok chuak tinia January ni ruka kongzoa athu soilai khan tharum thona tello mase rammangai tak chung siin ino chuaro in thana vote diklo chungchang po theito pin min thlop ro tinangena chumi hnuwa chuan Capitola buaina achuak zuita White House kota kongzo anei mup lai hian Capitol chevela mi za chuang chu an pungkhom towa Trump thu soi hnuwa buaina lian jok achuak ta anei kha Trump fui por poni kherlovin Capitola chetum electoral vote chiarle pompui ti bahlatum hi anomsa to hrim niin alang bokane hausina paithlak na hian Trump chuan America ven himna le sarkar atider thonga kan democracy kalphung chu din mun hlau oma ading mek bok ralmuang taka thunei na in hlan chhona tur abo boya president nitla kanilove antia Trump hi in soithiam na hun siam sakantum Senate lamin an ngai tua huna hian mun thuma thena mun nin he bill hi an pompui angai dona seat zawmna party panhi te hian seat somnga ve an lua Republican senator som pasari talin he bill hi an thlop angai dona thlop du mai tur hi mi somni borvel anom niin New York Times chuan atar langane Trump paithlak na hi Senate in an pompui ani chuan in thlan chule theilo tura hren chungchanga vote mangin thutluk na an siam le dona kumsang ni somni palia atram ni natan Donald Trump pan kumsang ni somni palia atram ni natana chu atumna chu dal theina an nei don tinane Republican senator te chuan Carlea president elect Joe Biden a president atana lak lu zoa hemi chungchang hi ngai tua chau andua tundin huna chuan thataka thunei na inhlan chon dan chia ngai tua angai thu ansoya bill thlop lo tura vote thlak dan tura thutluk na anla siam lo nin antar lang telbok Republican lama hian Joe Biden chu president ani vele thunei na mansuala wangin paithlak tumpol te po anom ngal Senate hian Trump hi president ani tolo hnuwa paithlak na an ngai tua ani chuan dan pui kalaniang tia soite po awma mase Democrats lam chuan achung thurel na hi neyantum hle andu ber chu Trump hi presidential candidate ninon tolo se ani le poin chuktui lovin nomse tilam ang mama to jok sarkar mi poimo dang an na an chuasan hnuwa an paithlak hi chu an lo om to threina president te ro chu an lo ngai lo Trump paithlak na bill hi Senate in an ngai tuani chuan president ani to lo hnuwa paithlak tura achung thuan ngai tua masak ber ani le don tinania Democrats sian until tum hi anum zui thui theilo mai theibok president paithlak na chungchang hi trum thum Senate 10 anlongai tua ni somriat pathum ni somthum pasari le ni somni pakhatte awa Trump chu US president Louis aloni man to don right wing lamphei chuan paithlak na hian Republican chu Trump palama aso nge sau don niin ansoi vemek bokane Joe Biden atan takpo atha chuang lo
America in pum khatna au puya Senate in an la zui zel ani chuan athu au pui hian lo cham lam aon ngal theidona chuba ka chuan niza chunga ti hlotlin tura a chhop chhuwa chu Trump awanga Senate te an buai ani chuan an ngai tua pui man don lo tina nia thu neina an chela tanga niza chung hi US President chakle chaklo te na tan te an mangin an ro rel na kalpui dan tur te po a hril thui hle boka Trump chung thu an ngai tua ni chuan President thar thu neina chu engemaw chin akiam duai don tina ne US Capitola lut tele buaina chok chuak tu te hi hriat theiang te chu an man zela anjinga hian QAnon saman anti mai Jake Angeli ranki le mulnena insil chunga Capitola lut po kha atela hepa hi anman atangin thil engwakma alo eilo pek kaniome athil leitur chu organic lamchi chau aniawangin an thren na hmuna cho te ai dulova nithum chung vel chu cho ai tolo organic lam hi abik liau liawin thu nei tu te chuan an ngai tua sak don ninan soi boina chuak kai hnoya hian thu buai za som ruk vel honania mi somsari bor vel an man to bok achui zui tu te hian man tura zui nan video le thalak nuai khat chuang andong to nge nge khapoi khoina a thiam lo changte chu kumsom ni thleng lungin tan tir thei an ni don bokane